kanisa cia Vilingi wa Mauvoo. Sialilika mwendo wa saa 3 cia utuku naone Vilingi wa Mauvoo tutandio tutukumbanisye mesaniti wa Mauvoo nita wa Caroline mwenu wa Muteti na nithi wanditetheanisia na Kesha Ron Ndinda kwa nzia ya meko Mauvoo ondu tukumbanisye nitawo ala tukumbanisye ni vamwe na Munini wa gavana Kitui kwa dhana kana serikali ya kaunti ni yiyumbanite kukitana na mbanga cia mbuani. Aimi matungulu mena wia maliumo ni meukuwani kiwu cha usiwa athi na maiti wa thinani. Musumbi Ruto nweleisi uthukumi wake mwaka umwe itina wa usakwani. Mwene nthini muyanie ni kumbi ya siasa. Athosia mamiti masaku kukulia silikali imathoe miti tanzia ila matona kuitethia. Vilingi wa Mauvoo. Munini wa gavana kauntini ya Kitui Augustine Kanani ni waweta kana silikali tayiyumbanitie nokenda kusiyambanga na mono ivinda yeyambua wambua anena silangane wakakea wodini ya Kivu vala kwa silanga u kana spillway kuvikite kwa nangwa ni mbua kindu kila kitumite enende makuni kana makunwania metho na mbanga ayasia nukuwete matambia alama ile makusie ya enende na mbanga kana nimekoswa kwa mitokeli na Musangi nukutuelesea. Munini wa gavana onene ya monandani wa kakea ula wodini ya Kivu ni muingia katika vindani kala chambu kitavani waweta kana uvisi wake taukuikithe kana silanga ondu mwana silanga ingile silita nukuikithe kana matambia lama ile nimekosa nokenda kuikithe kana inenze maina kwa toni mbanga ivindani yeyambua. Wambua ni waweta kana kumana na lelu kisioni kwa nango ni kuoko kwa silanga uvea wa malelu nukuikithe kana malelu alama nangito ni mbua ni masevua. Na nitoka na mainjinia metu maki huo. No yutuune na maende na kusisya kila chele kuipa huo. Tikenda ile nito hata ngia usilango tana kuwa violikivo. Na tuende no katoze yana huo. Kula kwa kumeze kigo kana spillway nayo ni nzie na yangi adilalelo nayo nitukweka juu chini sisi minister wizara yetu ya malelo nayo kesi undu watu wanyakuikwa nikenda withi andu mangalikwe ni makanzanzu ni makwataniswa na yangi withi wena miendelenzio Tawino wakule nenze medho mengo nuka vindani kalambua yende na kenda kuikithe kana mathayo ni masoviwa. Serikali yetu ya county government of Kitui kutongowe ni governor yetu Dr. Julius Makauma Lombe ni wete kiyo cha enenzi na hicho kitu miwana toka kumusizya kuona nikenda twamatebe kila jende ya kuya Kivu kenda twikalenza tupange yolo tuwanya kutethia andu maitu kila ndo wanya kuthuthia andu maitu sasa tawiye binda na mbwa no mbingi taiwe ku El Nino yoka ya twikati El Nino ne mbwa mbingi no yutu soke twambia ku ne El Nino ingi ko twethe yumbanite mundu wa misyo tweke wakilambusi mbwa yewa chukcha kukitu kenda amirike muno ndatika 3 wethe awa mina na kiona kuinga wosi wa kuthi wala ile koti to mundu ndagetha na haraka ya kilambusi tukagate mawasyo na alama kikala ithio wa mbusi especially tabano be na silanga tono we na mwiso ukonekana before twike repair ile kwekwa andu ala mengale ko yanzima ile kwetha me very careful nikenda mekekata mekakuwe misiona miunda yo. Sami Munyithe ni MCA wa Kisio Kivalo wakule Minister Muveani wa Uimi atumie silanga kusomethia imi ma Kisio Kinzi ya kivathukanya siange maya ungithe wenda irrigation. Agriculture nitweze kana siendo taino na vikano wakulia kigo kigitonyote thesi andu hata kuhusu wimi na chao tuko huo na vinda ingi anda kweka demonstration waziri noke wabundisi andu abanda itongo
kuma nundu be otokiwa bakube you can do a kanazari na mama atwa musi. Kuripoti ya Vilingi Mauvoo kuma wodini ya Kivu mwingia katika kaunti ya Kitui Nelina Musangi. Enenthi alamatedha cia maundu mani mangumo wa usi wa athi kuya matungulu ni maelesea wia wo kana ni mayoni tona utambaika ethi wambua mbingi ni kuendea ukusi wa kumano na kiwu kingi cha usi wa athi ameweta kana mavinda maingi la kiwu cha ingiva ni kitonelela miundani yo na kulasimika kuungamia maundu mani ma ngina mbue su yoleke na vewa ilu silikali kama kwa tambau ila uimi wo wa vingi sika ingi matatakana na mosi ya kiwuni ila ilika miundani yo sithia wawasio na ingi meisio kui enenthi mayenda muvia wa kusuvia na mosi ya kithekani KWS maivae jila makwatwa ni thina wa miunda yo kana mbanga ingi siana mutanguo na ingi mbo ile siuma kithekani cha Oldonyo Sabuk kulika miundani yo boni mutesianu kutuelesea. Aimiana lama mangu mosose wathi kuya matungulu mewatakana methe na thina munene vindani ya mbua kiuka kuya miunda yo kana kwananga mimea yo mwana na mwila siuma kiuni tanguo na kumatia na wasio munene maitetakana vai matambia mona mazo kuma serikali ni kuma kwata mbau kana kumatungia ngalama la makwata na ni mwemi wa pa kuigwa kiaoneke cha Oldonyo Sabuk na twendeni wa ni maba ithie ila gutena mbuga mbingi no tukwatao kana mu lakini yu ila wona kwethwa kwi mbuga mbingi ni uka ukethia ni atwanangia ciendu na nengi ni twimbuga ona changamoto ila nicio tuyona utethio wa serikali wa county ona bamwe na andu amaitu ma KWS maitu cia na muila si me aba usene kondo auto ya nange tokita kuima bako mandio ciana na kwanza Yesu serikali ndisiasie no kwithwa no tuchangi yao kindi nthini wa maendeleo mandi nundu ila tutho kindu ta mauta maungithia no tuma cio koti kwanza Yesu ndu longe ni kana ndawa ila tutumia bile bile no tuma cio koti kwa uno tuchangi yao kindu nthini wa serikali ya Kenya ahane moyulo makitheka cha usuvya nyamusi ya kithekani cha Oldonyo Sabuk na ingi usuyu wathi maitetakana mathayo manenthi metheo mwiso ni vindani ya mbua ngukumela na kumanga ndu kana kumatia mwa maiti mathayo mo vate utethio no mo wosawa tuinesa ona mipangilio miseo nundu kwi maishu kwi na cases mbinge muno cia KWS cia andu malekile ne nguo ungia umiwe ne nguo ndakwa na eobo na ndaibwa kwa uno tuenda ona muvea wa serikali waziri ola wengalekone ya tourism okay ona yuto nena mundu gwetwa Mutoa niwe yu engalekone ya tourism na Mutoa niwe umwe wa ile loenda develop ite ngalekweno yuto ya Masako nundu yuwe ana governor Masako we eneta ambia yeba ya game park teno yeba Oldonyo Sabuk nundu Oldonyo Sabuk we mwene anatwita governor wayo na no mese na niwe mwene ne twasetia ngawa offense kimakia nundu na muila sieba uta yu mundu la we baitheo mo mathama gwa nembo we governor nundu enthi no andoke tie su Mutoa na yesiria leba ya mundu wa Masako na maendeleo meba ma game park no ya Masako yu ingi maimila mekora semethanga engumo ya usuyu wathi vindani ya mbua mekwatiwe kwikalamana kana kuungamia maundu mo manema kuvika ila mbua kaoleka na kumavete meisio ile tonyo matuma mase mathaumo kana gukota ni mathinangi maenda mavindala mena thina tama kama ntheo ndungi utonyo matethia kwithwa mataine theka ingi sievandu kwa kila tukulia ni serikali ona itwe katulilikana kwanza ya utusisi ya kwevinda tazi the waya mbuga mbinge nundu kwevinda yeju tubitia emyala maima bakube nose twambe obinga kindu tamye iteli kaneta tukulingana mbuondo itona kuwa nene nundu sindu cia horticulture izewa na mbuga mbinge kwa utukulia serikali witu wa county wabona serikali nene ikatethe yani asia kwevinda tazi kusapotia emyala maima kumbusini nundu nimethia one vinda jumo ila kwethi wambuga maicioka kucioka kukilia uwi miengi ni methi one vinda jumo kwa kila tukulia mumbunge witu na pamwe na MC ciala ni maba Oldonyo Sabuk makatulikana vinda taji
ya muso wake wo nundu kwa yu ona miunda sindu ile imwe twibandite ni thingi thiwe ni mbuga o yu azizia usesu ndo ilie ni mabuti ni mathango ni matani na cio nthe ciumite town twenda omanate yo serikali nundu mbesa ni yumacia na sikalika miveane no yo thambia mbusi ibikite ba taundini ya Masako nyene tawaboni Mutesia. Musumbi William Ruto nunethiwe na unenania na enenthi kikaloni cha ngwatanio ya mbunge ya Senate na ila ya kati yulu wa undu withitwe ekite mwaka umwe tina usakuani wa mwaka muvitu. Ruto ni weleise maundu kauta wikite kwivo kuthesya ngalama ya mikalile kwa kunenga aimi mbolea ya thoa munini aimi maima na mathoa mali umathea ya siasilikali yake yi mukondoni ula wailite wa kwailia ukwati wanthi mwenenthi nukwitikilana na uneni u na niwiani weniguo tukwatanie nake Benjamin Mwaka nthini wa ikumbi ya siasa. President William Ruto wakana na imbungeni kunengana ripoti uthukumi wake muno yulu wa mwana wa nthi kimaendeleo na maundu ala isilite kuvikia oyu kwenana na President Kivalua chake chambe kinena alikuwa ofisini chae kuvetanga muvwavwano kisomoni cha matukwa cha CBC na ungu wa kisomo. Nthina wa mwaka umwe silikali ni nandiki alimu ngili 56 na kwa lula wala nywa kwa ilovia kwa maniwa kisomoni cha yulu. Within weeks of taking office, I appointed the Presidential Working Party on Education Reform led by Professor Mauvoo, who provided clarity on transition to the new competence-based curriculum. In keeping with our commitment, 56,750 new teachers have been employed. At the tertiary level, the Working Party recommended an overhaul of the existing education funding framework to a variable scholarship and loan model. Livotini ya musumbe kwa mbunge Kivalua chake likinene chae kwa ilia kinandu cha ngova kivyasala kwanzia inawithianu cha Hustler Fund la kwa kufikia oyu bilion 330 ikovetwe na kuuna mamilioni ma enenthi na ingi kuonana na musumbe ni kana kufikia oyu muvangono wa serikali wa numba mbewa enenthi ngili 50 alamata na ivaluani oyume mawuyani ma imwe kwa imwe kana kivyasala maunduni ma numba. The public response to the Hustler Fund has exceeded most initial projections and surprised even the most hardened skeptics. By the end of last month, the fund had disbursed Kenya shillings 36.6 billion and in savings 2.3 billion and with 7.5 million repeat borrowers. The construction of 46,792 units in various parts of Kenya is already underway, while another 40,000 are ready to commence in a couple of weeks. 50,000 Kenyans are working. People who were previously unemployed, they are now engaged directly and indirectly in this enterprise. No mwaina muvitu vala serikali inambizi wala nywa uitinduani kuisla CHPs zila President wetie ni ya kuikidhia nendhi. Demasesewa kumana mauma yala mesa ayumilia vindani oseni haunduma na kwa ile kinandu cha witi cha NHIF. Under the Afya Nyumbani model, we identified preventive care as an essential pillar of healthcare service delivery because it enables Kenyans to manage their conditions early enough before they cause serious harm in their well-being and productivity. Community health promotion is our bottom-up intervention to deliver preventive and promotive health solutions at the grassroots by deploying community health promoters to visit Kenyans at their homes, provide basic diagnosis for common conditions, and refer cases to appropriate medical facilities. President William Ruto hinginu wetie wemi na ngethanthino wa mwaka umwe ni wailile kwisila kunaikisya imimbolea na kituminikio na mathoa mamu tumasokoni wende kuisianiwa na serikali ni betu ingeno uthingilile serikali thina ngitha muthiano wa mwai ukite mauthukumi onthe mayo kwikiwa mutandaoni na yu President henda enenthi methiwa na mwikio kana umituki mawatho onthe ma serikali ya Kenya kwanza ivindani ya kampeni nimekwania aiweta nthi aimiosa ya iva thuku
kwisila mathie na mikovo mingi kuma nthi sianza ila uende kuiva o kavola kwa kavola. Our farmers are the best people to speak about the success of the fertilizer program. We identified 3 primary challenges: external shocks, fiscal distress, and structural imbalance that heavily strained our economy, causing nationwide difficulty. The new direction may not be easy, but it is ethical, responsible, prudent, and most importantly, necessary. We've had to take hard decisions and make painful choices because we owe it to the people of Kenya to do the right thing and to confront facts as they are without flinching or equivocating. We have expanded digital provision of public services to encompass 13,000 services to date, and it is my commitment to ensure full digitization by the end of next month. Ndio na uovo uneni wa musumbi wethitwe kithimini kinene atete mulengoni wa Azimio metetaka na president nene athina munene wa kwambata kwa vei wa mauta na ngalama yule amikale meiweto uneni wake unai onge wa nthi tena uniko kwa NND vala na mwanyanya mo kuma ukambala me serikali ni menda Azimio nenge serikali mwana kuthukuma na ithu wanaumisi wakana maundu ni meuseo vandhino evindete ya saa yukite. Speech ya musumbi ni ya fall short kutabia mwene ndi ati ethesia gharama ya maisha ata ikiambeza anu mibukoni no kuosenya court nundu maketha mena capacity ya kuiva court. If you tax people who have no capacity to pay, they will never pay the tax. Gharama ya mauta hiyo lumuno netukuona Tanzania mauta menzi, netukuona Uganda maana aliye contract ya kusapula mauta ni Kenya nekumini kana tuende nai wathindukani ndo kwa speech nzeo wethi kwa kila kwenda ni mutu kwenda ni mauto kwenda ni zukali kwenda ni nguo kwenda paike ndokin anymore, lakini ando maikwenda kutabu ai kubikia busindu cieneke na mubango la wina utekaze kule bita tubangire tuyabango muno mbaitu tatu yamwe ma Kenya itwethumya thine nituonete matunda ma serikali uno twambire muno na maundu ma uimi kindu ngwiwa mwone ati oundu we wanena na wananchi twimanza kura no woku makuneo noyu akamakulia ati mwende hata na ningonda bailie na isu ni ishara nzeo ya musumbi uno wo mwaka wambe report yambe inoti report from nduku ya kwenuka natho ya museiti lolunga wanatho ni report nzeo ni ikumbi ya siasa dilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kumava musino wa Ilovi nye nito Benjamin Mwakam. Ko serikali nene na ila ya kaunti ivanewo twaisia maseso mauvanda miti kundu kwiki vadhukanyo UNND alama twaisia uvandi wa mitiva kaunti ni ya Masaku ni matola muti serikali ya kati na ila ya kaunti nundu wa kwema umadho ya NND miti ondo manatha ni tembeni. Umo wa NND ni mwaitulushia mukene ula waweta vanene mutua wa serikali kudhoa miti kundu kungi na kutia NND va Masaku maende na udhina matena soko ya miti yo. Daniel Mongela nukutuelezea. Mwaitu Lucia mune ndanena usio ni kwimakia kwingi ni watu la muti serikali ya kaunti ya Masaku ono mwana la ya kati nundu wa kwitha ite utheo ya NND maukwati munini miti mavindani alame utwaisia maseso mauvanda miti nda miti niyo meka ati mayasiana na nisio matesa na juni senga muno nundu ilambu yuiye twine vinde thuku muno ila kwi kiangasi ila tuenda kwa maithimani titaba kigune kaenda tingithie miti tetele mbua na jumbua ne juiye na twisenga muno jutwe bandwani tiyegwa miti ne kubandwa one kwina tree planting na ithiete ya na ndu moka utuya tabandi ma miti tikulia serikali kwa ndai yasionde etha imatona na etha mena plani ya kuwa miti malike kundwa ni mama ndhe andu ala mena miti mama uye miti nundu nitibandite miti na tisi miti tibiaba na tiye kana naguo ni wea witu na niyo biitu ya kubanda miti kwa uno matutethesio na itu makatu ya miti ukethia no nda tutethia niyo tutometa ciayo nitio tisa ni kukumiti o ni kukuteliu na mwitu icio katigwe ni miti ni kuwa na tilia kuwa tene twetia ni mau kwa tumete India no te make na te yo mete
kavindani kaunda kulia ila kukwithiwa na masezo tasu ene nthi ala mavanda miti muno muno kisioni cha Kalumoni muvuti kaundini ya Masako makalirikanawa nundu weawo muno withia uyu wa uvanda miti indi maikwata soko tiyo nalame wa miti tiyo wa miti yuwata tiyo tagwa ni chao tikita na miti tiyo watende itikavanda miti tenete vanda miti yumete vanoti wa miti tina wo nundu nitienda wa miti na titinda tukola netie miti ni mwe serikali ne jaisi miti ni kuwa si miti ni kuwa tete lando alame wa miti si serikali tine somona tenete saute yao mweleza na tena ito ni chao mweleza na tena mwananchi wa kawaida ni chao nondo wetu huko na tiuleana tikuna kwa kwenda kwitu neni mwakwa tambeza mweleo ko tu ya ni chao no mtu uyo na ito tikaja tiyo na mapuma uya ikwa ndio kolia muke mtu uye miti ya mina vandu eno ya wonde ya mande ya vandu mwisio ka mtu uye miti nondo miti tinayo tibia ba na mbuya neno tena kwa tiengalama ya kiwo nondo ni wese kuvanda miti kwe vinapyo muti no endao manda mbolea balaji no idio kamande mbeu no idio kamande mundu waiki ya mathangu ne nondo ndu iki ya wewe kawe no yesa kuvanda mutusu no idio kawongithie na kiwo koma kithimani wetelete kiwo nikenda wese kwata matungi atano kanyithie na wa mina kweka wosu wonde ujeti aba imondo wena kana be yokunie ithite neti ni chao kila kibo kiende muibandilike ni kana mumane mwananchi ne wa kawaida na mwananchi no kunitie kuma kwa serikali nitukwenda kutetheguo na ito wonde ukaga vindani kala musumbe uvanio kutongwa isi ya uvanda miti muthani wa uni mala Kenya onthe maende na uthuthwa maende na usuvia mawithiuluko. Daniela Mwangela, Mutongo TV, kumava Kalumoni kauntini ya Masako. Kuvikia vautu ambako sothuma witu ambe na tuisokethiane mauvombe yange na ndio kulia ndukathi vasa. Siasa ni kuthimana akili. Mambo ya handshake hawataki. We don't want to shake anybody's hand. Let us reason together. Kuvaka ndeto mauta na ujuzi wa kulikania na kusingania ndeto. These things are never given. They are grabbed. Huwezi kutumia pesa kuendesha vita katika taifa letu la Kenya. Who deal with the issues that Kenyans are raising. Nataka self-determination. Galeko ino sili si sukumane sita topaluka na mwiso ukeza ona wazia kalani. Siasa ni kutea kwanza yale mwanya indi udhuku ni kutea siene. Truth of the matter is that William Ruto is the president. Jumya kele no wokeza jikaumenya kama ela Kalonzo waisi no watu kama Mungu wako na Raila atio pinzani andika katika serikali anangizie lao ndio tuopete 2027 na ndo vetu angana ukasizi ya Kalonzo ya mwaka jeke ikendeta mwana Kalonzo alite kwendwa embe ondo tukwe kuatatongo twisomelia siana situ chao na babi kwa bau nonginya ukwate kindu cha mama kana ukikwate mbia indi isuvie muno kukwata mbo. When I was in power, I was dealing with the issues that Kenyans were raising. Hii serikali ya Hasla, wanafikiri hii serikali ya Hasla watapata chochote kwa hii serikali? We do not want a share in Kenya Kwanza government. Mutinda na mukondo ka. Maandamano haiwezi tena kufanyika katika hii taifa letu la Kenya. The right to picket, the right to demonstrate, Article 37 of the Constitution. Hatutakubali tena. Namba si kengana indi kualama tumea inamba kukengana. Ubungu kuetweta ubwo na ubwo kutwekethwa ubungu. Kutwikeka mundu aketha kila wabanda indi siasani kualama ketha kulama tabanda na vealama banda kulama teka ketha usionekana ikumbini baikosa musakwa wa kila mundu komana nake Erastus Kithuku wa Nzomo kila wachumwa kwambe ya saa 3:30 cia wiyo kilungune cha ikumbi ya siasa va Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya Mukamba.
Mauvoo maituvikia va Mutongoi FM methi atwiyumbanite tumalute matindie matoni kwaku. Twina kithito, utonyi na ukumba ula ukwendeka kwanua Mauvoo kula methamani kitwe. Wasia wa Vilingi wa Mauvoo wina wasia musanza mukuna mukelemu nokenda kuvikia onde alama tolonganile mutondoni wa umanthi. Na indi kwe mbua, sua na itulumo na omo wa ilovia italo ya Mutongoi FM niye kuambuanga itulumo isu kukwetia Mauvoo meo na mithiomo. Twithiane kila muthenya ova Mutongoi FM ngiuvuvia Vilingi wa Mauvoo nyanita wa Octobius Mbithi. Mutongoi FM ni wataniyo ya mukamba. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Musaiseni na udhocha. Muthenya omwembe wa President William Ruto kutongoesya siku kwa uvandi wa miti kisioni cha Kiu kila Makindu kauntini ya Makueni enendile mbetane ya ukamba ila kilungu kinene chayo ni Ngalata vamwe na Kenya yonde ni mathuthu kwikonia isesoni yi kwa kuvanda miti kwa wingi tanzia nene ya kutungia mawidhi ululuko na kukitana na uvindu kuwanzeve. Ainene na andikima Mauvoo musi kwake kisioni cha Mangelete wadini ya Ivingo ni Nzambani Kibwezi ya Umiloni Wasua kauntini ya Makueni vala miaka 5 mevitu wambisia iseso ya kuvanda miti ingilia na yemwe ndoto ile ukuweta taikuyani ya mwakani musomi na mutaalamu wa maondo maukwati Dr. Morris Wambua ni wenda enenthi kosa uvandi wa miti kwa uito zikaioni sia kuibandana na maudhuku alama na okanisie na uvindu kuwanzeve. Kennedy Mulinge nukutuelesea. Ni visolo tuthokisye musi kwa musomi Dr. Morris Wambua tuni wa Mangelete wodi ni Ivingo ni Nzambani Kibwezi ni kauntini ya Makueni. Uvathokono nondo sio mbingi sio ukambani si thewa si Ngalata musi kwa musomi ukoneka kwitha kwina kivathokanyo. Ndoto wa kwele mawidhulo kwa kisioni kicha kiwira tawa miambisi ya mwakani wa 2018 na kililo cha kuvanda mitingilia na yemwelo kuweta taikilia kuyanea. Bandu banokie 2019 na bandu baba ingome muti onomwe ponde wabazi baile kinganga kila kama kita kinganga na baadaye muti hata kidogo onomunje lakini kwa miaka su ya na tutatite kwa my target ya kana na ilo bandu ba miti minimum 100,000 na miti 100,000 ibinde una kwa miti na maloli kuma ilo binde yete imwe okada ma ingira le ndo climate chako na miti tatu ayeta imwe exotic tutekete research nesa lakini eso bikawa nambi yo bandu miti ladhi equitikala oila na edilo bia gumo kolana maseda imwe mseje kwati inga umya kwa Central Kenya anga kwa maloli ngaeta oila etikile niona ndijo concentrate nayo including ela dito loko imyako na yuna guma na yako 100,000 o indie kai sabu nina yakie kutalanga ndo teni gwana ka ngatala ukethe ningipite sabu yuna yakiyotala but o yune I'm sure wanadhani bikisie ai 100,000 ni very close. Dr. Wambua toelesya musukumo munene wakita wa kutongia maidhulo kwa mukumone wasi masya chulo valoto itetino kwithamana ngito kwesela utemi wa miti na kutiwa Ngalata itambile changita vanane walikuwa nzeve kuma kuone kusio na especially area ito ya Kibwezi ni area the catchment zone no inoita chulo yonde kumu nino uonde wa chulo. It is a very nice catchment area no ndo market kwa nanga environment kuune enda koni ando specifically kana it can be done nuko ba on the by desert completely desert ona ngola ande ya desert but tuna mwana enda transform desert yesu nimetukithia wetland na ndiramba kungamia uya ni wezo ni kuna kila mwaka ni wezi ndi ambio wa yumuko ba miaka 11 from now
I can assure you 100% muka muka dia ba be wetland nikuza nguta maondweli kubanda miti ni increase forest cover ela debo na number 2 kusobia mitela already debo indigenous we say dia na dia na ita utemwa na ita ukitwa ita ukitwa say dia gila kinchonde cha dinesa Valanda mbuka hili itoyoka muthamombe wa President William Ruto kutambuka kisione cha kio wodini ya Makindu tiva samonokuma kisione kicha mangelete Valo kwitho itongo isi sasa kuvanda miti kutungia kisio kikila miaka na vote na kinakunikia vanene kwisila utemi wa miti na unge kuithia. Dr. Wambua thuthia nende na munoma ukambani kosa muthenya una uito na kuvanda miti kwa wingi. Nye ndiyo the function ini Makindu lakini kala bakwa kwa umuone bangie during this period president tunangia vanda miti niendo vanda miti 1500 ko nambe iso o yukubika unembandite mana monza nendo minukili lengi kwethetia lite mana nana uni naindi withia nina participate na nina likana muthosuta mutha wa iwa pandamiti but initiative na mbethie miti ni ondela ni bandite ba ndi nkwaka nyinga banda okala mbua ni kwetha youth for the last 2 years for example ni banda gala mbua metengilile ogala mbua metengilile ogala mbua metengilile na ndisobea atongo imaendeka kwitha mustali ni wambe kukwatiana na President William Ruto nzikayono cia kuongela utalo wa miti na itheka vandhi ya Kenya bamana kuigithia mitela bando ne asuviwa kuvikia kuyana kwa kama ni kudhitu umita muno bjino ndo climate change niko the environment ya kugitu ambiye kwa nangwa tene na baingo ndo moye yekeawa na any initiative sio ndila sika wasia ku restore environment see there was on this infertility ni kwetha sie sobe yawa toka ukiwane kwa tengo mbeza siano na ni county government eka banda miti lakini ukaelyo makule baada 1 year ele miti mwa bandi mwarumiye mbeza siano na deba bayungu mundu mwoko ni mutio no ni kwetha kita banda thitu buketha kana yanangeka kuri bodo kwa sekenu kiki kwanda responsibility and accountability at the same time na nyene ndo tunge ya president muvene kwetha ni wa muyi kana mwaka uko launch kubanda miti kukamba Makindu kio na okiro banda kukamba Makindu kuthobe wetland ila anangwa nandu binata mangango bitho ndhe yathela ni wa muye kuka kumeri store akamba ro take that initiative ta a very big gesture na tuibanda miti tuyunga na imukuko nake na tuibanda miti pio ondo batondeka na on top of that ni kana we nundu atongo mekona ni ma influencers ni ma influencer atongo ila ondhe maitu tusakwete kuma kuweni ondhe manda mane uni kila mundu akajoin president katika effort ya kuonania ngwatanio ya kurestore miti na yathona na mundu ondholote meki kubika Makindu ekale kwake na itume mutha special wa banda miti itambia hiyo vandi wa miti Dr. Wambui kulia yoso kuvikia ona maskulu ni kindu kiki anda number 1 civic education sianda ibundiwe sie nini pio ondo kwa banda miti especially primary schools na high schools na indi kila kana kainengo muti oyu munthi makwonde ka mwaka na kila kana kae miti ile paia katika every secondary school na mitengele paia musiko na alama musiko mainengwa wethe kada mitele school na kada mitele musiko no so tono sisi mitele sundo tono bando in any primary school weza there you get ka primary school go to primary school most of them sana maana we manage mitesu ngilina ne abantu makosu ngikana kambia ke standard 4 twambera me standard 4 nundu wakuhithia kala ke standard 4 gethio kutoka ka standard 8 weza there kila kana kana miti katwa kuonania ekebika study with kana miti ta 16 you miti 16 kana miti 8 of them kana miti 12 pa year na wange membea mama the with ne mekwendo bande muno we ona environment ku kitu ya change Delivoti ya Mutongo TV kuma mangelete Kibuzi kaunti ya Makueni nyeneta wa Ken Mulinge na tuisonga na mbele kana engineer Jackson Dolo kavindani kala ethokete imwe cia icio ile ciuvandwa miti Makueni ni waelesea vena vatamu ikakosa ivuso yake manisio cha uimi kila kikwa kathoka kukwata umanthi ula waile kwandu wani ya matukwa na kuete umanthi ula manengwa misieni kieleloni cha kutethia icio kini Makaleb Chalo no kutuelesea amwika alamethia wana wendi wa kwikonya na maundu manema ni mathithwa maikithia kana ni matumia vuso yake manisio cha maundu manema kila kivingu yokuya kwa kathoka ni serikali ya kaunti kuthi kusoma nzia cia matukwa cia nema akinena na kiseseki engineer Jackson Dolo ulani MCA wa Ukia na ingi munini wa Ndongo yalani ni bungeni ya kaunti ya Makueni ni waweta kana Mauvoo sio ala amwika ya methwa makikwata kimanisio niki mekwatiwa kutethecia kwa ilia vanini maundu manema kuya isione cia ndwani nundu makoko vundisia aimi angi kuye kwa kathoka TC tunabinguiye ku train muika witu maundu ma wemi
Governor witu mustari ni wambe kusisia youth yitu ni yina undu itona kwika undu tona umatethesia. Na already the program has started. The first batch ni kwatia na ndie itrainiwe maundu ma wemi na pia twa trainiwa maundu ma wemi twenda youth yoka propagate that knowledge kwa kila mwene ndi witu weba kisioni nikenda ithionthe withie ni twetha tutona ungro kisio kitu cha ukia especially kwa ngaliko ya wemi. Otaundolo ni wathuthia ene nthi mavande miti kwa wingi ivindane ye kwembua kielelo ni cha kwenda ya kusuvya mawithiuluko. Nini si yumbua ni yuie na ekakupanda miti andu mawime nesa nundu isino yonzia ila tutona kumya ucha pa kwitu ukia ward area no ya ba kwitu ukia ward ni yua bua ni tha yiko na twenda withie kila mundu ni waima kisio kila chake winacho munda aime ikenda kwateleu withie indi kwende ya nambe twinetha twinanza na twi ensure ni twetha maisha maitu me maseo. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Enendi na alani atandithia sokoni wa mutomo kitui cha ithio ni makulia silikali nene kwisila utongoi wa President William Ruto kuyanisya mawatho make kwi enendi maukwati munini kwisila muvango wake wa bottom up. Atandithia su mainene na andiki Mauvoo sokoni usu ni maweta ni makunikite vanene kumana na kwambata kwa ngalama sia meikalile vala aingi moyu maemetwe ni utandithia na kwinuka kumana na kwambata kwa matho wa mama uta kindu kila kivini te aimi na sindu sio sia kuthosya sokoni ikoleka. Onesmus Chalo nukutuelesya. Atandithia sokoni wa mutomolo ikitui cha ithio kaunti ya Kitini mamwikale Musumbi William Ruto kuthesa ngalama sia meikalile kwa kila maweta kana kumana kwambata kwa ngalama sia meikalile va Kenya ni maende na kutalo wasi munene biasala ni sio vala mamwenda Ruto tondu wa mathia kuthinikia mavata ma enendi maukwati munini va Kenya kusila walanyo wake wa bottom up ekithia ni weyanisya umela wekalile kivila tewa tikanenga wa mbeza cia kwitethia teba njeivo yeteto ni muka lecho teba mambaomba umeito teza kuona tijete weloni you netekenjiwe mauta ni mabandie na mabukuti na mabama kwetu aenjeivo yue maokito atapambeza makuzu je kwa national government kana mokite kutethia mwenenzi ena nandiki Mauvoo ni maweta kana kumana kwambata kwa mauta maundu mautandithia na muno ula wasindu sia miundani ukunikite vanene kumana kwambata kwa mauta alama tumitwe aimi maekanema na ange kuvandia malio maitu matandithia aingi mavinga vya sala sio Luto te kukolia ati ila watu itasia kula we mutomo watu ye baba ende akiendanga lakini weyu wikitotwe andu mamboka tendange nondo neteno chie mauta no bandise paikendo to kwata mazikuma meyelo nondo tethosia mbeza mbinge nondo toite muno mauta ni mabandie andu mamiunda ni mecho banda mboka nondo wa mauta boda sikete kuwa kitsombani Luto to yatithiba kana netokwa teno ye ethia nusindiwe nubo wa mboto mabu tezi ni pesa mubukone kaneta chili pesa mubukone wendata Luto te anoa nuko tethia andu mamutomo te na kendo ona kanu tobate na mboka ile ibanda cia tiwita to ando ni meno chie ingine menda serikali kusila kula kuyatongwe anyuve kuyanisa mawatho mokwi enendi pamana kwikiria milatira matwa isione cia ndwani ni atedia mwenendi kwa unene ando alamanzi ithite na utethio katika serikali ya Ruto tegeto minwa na taito kona kula ya wa asura ithi ila benina one CS ne watwete oifel vaya na kuma yona kama tuwele to ya miona ingi tendo mana wathi na ne chao nondo ando asu mogete mala ele magenda kumya matwae na matwapa isune kolia yemwe ekolia akele athani stima ala mele twene kweba stima mebe stima kendo gakitethia na sito na geru tethia tona ni maoya maito tona ni maoya maito ala tethukuma monekane kana andu moke matuthoye ndakwimisha serikali ya Ruto ati ethana netamusa kuyena mwakwata kithila na mwathi mwekalansi tabadhali tuthukumei tatia na inchi undu ile wananchi netamusa kuye mwakwati vila nen tuthukumeni Televote Vilingi Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo.
Munini wa Musumbiri Gathi Gachagua ni wasiakana kwithiwa na ombano na ndongo ikuma kauntine ya Meru kwa ivinda ya katatu kielelo kinene kikukwatanithia Gavana Kawira Mwangaza na ma MCA kauntine isu itina wa iseso ya kumungudhula Gavana Kawira kwema usia matunda. Kiki ukaitina wa ukulio kwi Musumbi William Ruto kuvinga silikali wa kaunti kumana na ngusanisio ile sithito ikusi wa kauntine isu valaki cha kwatu ambao ni ma MCA kauta. Pale Meru kumekuwa na matatizo, imeamuliwa pale kwa Senate. Nilikuwa pale mbele, nimewaita tukaelewana, kukakuwa amani mwaka moja. Tena wakasosana tena, tukasema wangangane tuone vile itakuwa. Sasa si imekuwa vile imekuwa, pia nitawaita tena. Hiyo ndio kazi yangu, niite gavana, niite wabunge, niite MCAs, nijaribu kuwarudisha pamoja, kwa sababu Meru County is also very important to administration. Pale katika Kericho ambaye ni backyard yetu pia, governor, deputy walikuwa na sosana, nikawaketisha na MCA, pale iko amani, maendeleo inaendelea. Hapa Kiambu, governor, MCAs, wabunge walikuwa na sosana, nimewaketisha, tumesikizana, tumepata amani. Kwa hivyo mimi nataka viongozi wa Embu, tafadhali msitake nimuite kuunganisha nyinyi, mkuja mambo ya maendeleo peke yake. Nyinyi wenyewe mjipange, mkuwe na amani, ndio mkija kwangu tutumie nafasi hiyo kusukuma barabara, kusukuma maji, kusukuma mambo ya maendeleo. Si mungetaka namna hiyo? Sawa. MCA wa Kangundo ya Kati Dickson Maundu ni wenda silikali ya kaunti ya Masaku ikalata kwikia muvangone ilovia ile ibadhiwe mulati wa kwikia wiyo sivitalini wa Kangundo level 4 ni muvango ula wa vitukithiwe itina wa MCA kutoa ukulio na mutalatala mbungeni ya Masaku matukuma vitu nokana kusesea mawidhi luluko masi vitali uo wa Kangundo level 4 medhiwe mema kwa ila. Unawana unduko na hospitali wa Kangundo we niteko ikiya kuisusi yako watile bala watile personally nanwa chama ko mwana nisu na mmoja ile tatu mbele na kama saa kumwe wakati undula nekie neko city statement no hospitali wa Kangundo kuma kwa minister wa health na isungia asiati ni wako 15 million nikana hospitali tikie ukuta raundi na tiko kumanga mawiyalani wanakaunde vitendo okena na ni ndaye nikulia nondo keuki atia keuchekiwe ni ugura wambe kana wapelele hospitali mbesa isu irasi yalanitwe no hospitali wa Kangundo nikulia serikali wao bina ulate mwenenge tenda yamo na tibata nake bezi isu na metoke nikanacho ndo ya uendea hospitali wa Kangundo kana mwasiata ndio wake ana watu wao hiyo trade na public participation nondo wa financial year ya 2024-2025 na nenda utumana Msibaiki wanawe deputy governor. Kisio kiicha central ward. Kila nicho kiitokewe ni sub-county yombe ya Kangundo. Tina ndo maana tu alama ukie ndi wa public participation. Na kuni kwa siasa undo tena wewe na wao koma na excellency wa mina wa deputy governor wa Kitio na tiara no buka na negata na kitio mwasiareni. Okay. Asante.